Ekitabo kya Zaaburi eshuura ya mushanju okushaba okurindwa abazigu. Ai Mukama Ruhanga wangye niwe ndikwesiga, njuna boona abarikumpiiga kandi onkize, bareke kuntagaatagura nk'entare nibantwara ntiine kijuna. Ai Mukama Ruhanga wangye, kundabe nyine eki naakozire, emikono yange kweraabe yakozire ekibi, kundabe naakozire kuba waabiratuura gye nanye, kundabe naatuzire busha omuzigu wangye, oreke omuzigu wangye ampiige, ankwate, aribaterera amagara gangye n'ekitiinisa kyangye kite omu mucuucu. Imuka Ai Mukama n'ekiniga kyawe, oyemerere ogungire abazigu bangye abanyiniire ekiniga kingi. Simuka Ruhanga wangye, ahakuba niwe waragiire kucwa orubanja. Nk'emico y'amahanga ekwehinguririize, niwe bategyeki oshutame aha kitebe kyawe eky'ahaiguru. Mukama acwera amahanga emanja. Ai Mukama, oncwere orubanja nk'okuhikirira kwangye okukuri, n'amazima gari omuri inye okugari. Ai Bambe Ruhanga oshikiriire, ogyeza emitima n'ebiteekateeko, leka obubi bw'ababi buhweho, konka abashikiriire obagumye. Oku Ruhanga ahindura busha enaama z'ababi. Engabo yange ni Ruhanga, okize abaine emitima egororokere. Ruhanga n'omucu w'emanza oshikiriire, ogwerura kuba ababi obutoosha. Omuntu kwayanga kwetiisa, Ruhanga tiyazaarurara ye, areegera obutabwe yabuteekateeka. Amuteekateekiire ebyokurwanisa by'okumwita, emyambi ye agitiireho omuriro. Omusiisi arumu okuzaara obubi, agira enda yitima kandi azaara ebishuba. Atimbere ekiina, yakiihamu itaka kandi yagwa omu busa obwatimbire. Itima rye riramugarukira. Omwaga ogwagirira abandi guryamugwisize akagwe. Ndyasiima Mukama okusiima okushemerire okuhikirira kwe. Ndyayeshongora mpimbisa izina rya Mukama rukira boona. Egyo niyo shuura ya mushanju y'ekitabo kya Zaaburi.